Jalopoga machielo mar duond buch UDA mabende en Governor Malamu Hisatimami kod jaod bura Magarsen Nali Wario okwedo weche makoni wito kodwaro manono matut oganda mamanyo pande ya nyato nyanduat ma ugwe mathurka en okang' mageto medo kwanjil tombule gwengego. Gisiemo wang' josiasa ni owetugo siasa gi okang' mar piny owacho agilalo ni mano en ratiro mar oganda yudo oboke mochuno mana kaka jo Kenya moko. Kagiwe kaunti Malamu jotelogo puoyo piny owacho mar Kenya kwanza kuom kawo okang' makamano kagilero ni jodak ma North Eastern osebedo kakale matek e yudo pande. Hakika mambo ya vetting ilikuwa ni ugandamizi wa jamii fulani katika Kenya. Vile ameondoa hiyo mambo, saa hii wa Kenya wote wamekuwa sawa. Kwa sababu hakuna tena mambo ya vetting kuulizwa mtu wewe ni nani, umetoka wapi, leta birth certificate ya baba, babu. Wale ambao kwamba wanapinga haya ni maadui ya Wakenya. Kwa sababu hawa ndio walikuwa wana marginalize other Kenyans inside Kenya. So saa hii rais ametoa hiyo, sisi tunamshukuru na tunamuunga mkono kabisa. Tayari wengine wanasema hii vetting imeondoshwa ili watu kutoka Somalia waje wachukue kura huku. Ni makosa kuangalia kila kitu kisiasa. Kwa hivyo vetting was wrong. Huwezi treat some citizens one way and other citizens the other way. Ikiwa sote ni wa Kenya, we are entitled to the same treatment.